Prime Minister of the largest democracy in the world, each and every word is very important. We have to understand Pachana Nainaga Irpangatani Ama Sobia Banatevko. Ama Hexomatamda, a lot of criticism will be there, and lot of thinking and lot of analysis have gone. Mana Ngang in posting the Lono Cantoma and the Mana Ngam Aninganga Yampazana Aninganga Aningame no mana. Shanti. I want Shanti. Habashima Hirame, Aduka development, Habashima Hirame. Development and Shanti. Shanti Habashima Nunsidana. Howjik Moina FMR Lokokani, Adagi Kanotoni, border fencing Tony Hari. Example of my Hajaki. Ma'am, understand Tonavi Tony. Border fencing Tony in a high base, there is a border fencing Toba Yadingam Deva. Why? Border fencing Tongam, the Simram Chicken, force late table to deploy Tonga. I do that forced on the lane, the Kadai Lokokodom, no Havam labor. Jawanama, Aduki Damuta, enrolled Tomat and the Lupalishing Yaki, minimum thing ever. Central government BSF CRP minimum high say at the perks and Panulay. Aduna raised or Amatunda Adu Mohammed Tamakado, Adu raised or late, fencing Tobusungam Giroi, Togdi Togani, 100% Togani, time will heal. Matamsina heal Torkani, people will Machaki Yingse. Kanota Mizoramda, Ahambada, my brothers and sisters, Hambase. Howjik Moina Lloyd, Takalabane, Haujuka Mizoram the Su, Adof border fencing Jauji Mirangi, same Yakalabane, Hanadi, strictly Yaram the Banebo. Aduna Kanwashida, peace, Hybermatamza, Shanti, Habashida, Lloyd Tupsang, National Highway, they get Lloyd Tupsang, Lloyd Torkini. Go, Aduga, Masagi, development is a development is a development in Matang that the Ahogi Somse notice a visible or opacity, Moiki Kahatara, Hojikam Kana, Ukale, Ahoy Manipur, 2012 and 2013 Holpomatamda, class it out the Yam was an event some like Manipur, the Pirpoko, event some like he notice Tawi, development Yam Tori, act is kind Tori, Adu political in our Torpo in Haiwani, Tolan, but in Hijabanico, Aduga, Mana Lapomatamda. Akoina phone the way Sanabaga, Min Unaragan say. I say that other Yaushu and the program say. Akoni Unarwari Sanari never. So the impact is much more. Lapomatamda impact is much more. Limited time the Lapani, he is a very busy man. Aduga Akoi positive to Kanba Dakale. Mananga say Akoi might take Katangi requirement Tagang Kadra. Cookie requirement, Kakaki Kadra, Mana Wamangada controversy Ogadra, because as far as he's concerned, Cookie Sumagi Mini, Nagasumati Magi Mini, Mate Magi Mini, Aduna Mana Haramesi, I'm clearly Harameba. Shanti and development Sitoni Haramane. Other words, as the Matang question, Matim Danglak, Shanti Siam Dakar, Yam Oide, the need of the hour heightened to bring peace in the state. Ado peace say, Masi says, Shanti Pura Dakar, or Am Laura Glide Shanti say. Purakada Wahaitare, who is responsible to bring this peace? Aitare, Masisigi Equida assurance, Natrakamagi Saitigis, Might of Ambahiram Daba, Adugi, Ada making them do Adam Dosa Malamiam since the piano of Zaitare, Kanan accountable, when no Santisi Kanana Purakada, but no high recipic, Kazaka clear over what Prakaman meeting was a side. Masisu clear, very clear, very crystal clear. Shantisi Tangavimonta, if you don't have patience, have the Matam, I wish later the casualty Yam never. Patience is very important in this. Aduga Masagi life on Chakima Matamdana, Adu Mohana Halakadona Teba. Me much Hokumatamda, Amasigi Matamda Halakadona Te. Talk about Potudi, which the talk about Potidi, Akoigi, Langana, Akoina Langanam, the Vadish Hokimani. Handak Sil and accident. Sigi lang actually hope problem na tewa silang ang siya. Sigi problem siya. Akoina na satrak na hindi dahil ko crime patrol daga yaw satrak na hiya ka haido. Tayo na di urik teba. Down the lane urekte sige BJP ki ako'y honorable billion ureka hay na ta ako'y honorable kay hay tara iwo bi isap na ure podagi na mamang di ure atu we have been our community our Manipur has been something like this that ako'y gi naga sulaiba kuki sulaiba ko adagi maitei sulaiba maham sida mi masak su udaba pot ama mi masak su udaba tribes sing su loy hapchalaba mi su udaba Kana no su kangaba adu any cookie try kana esti da hapchan ba adugumba government ni ko so yam na ngang budi kana de yang ngang hatred heli adu we have to understand akoi karma mino have say akoi khangba dakar is mahana I do not I blame us first our people first akoi gi lengak say I blame them first because constitution nam pire budget pire budget wal laga di amu hairo akoi torke haim matam sida akoi na ngam dabani 11 times
kanu tor pani kare hatara 11 times president rule le pani so it is not I don't blame the center I hajai okay oja thank you so much ama tang gai lak chage matam ni tele adu boza huji koi tongan different section of the people hai tare ko stage de gi mayam na hairak pase ngasi mala kibda harau te amna okpa lakpa adu mayam am sudum uri adu galoina na koi ngasi e hobade ge koi tv de sudum update tau jabase different opinion mayam am sulai hai tare aduna hojik si praja mayam de gi magi visit de criticism ge choba makhak lai se masi se huji wazan thambi khiba magi visit ama so magi speech ge koi depth se madu connect to bangam da bana nin hai ge dura hai criticism se valid oi de na lo ya bra kamai thambi democracy ni opposition na object to godabani object to dragadi then there is no government opposition na ngang badar kale congress na opposition ni dana they have to speak moina ngang da targadi kam democracy di ai su ngam ya amasu ya no ngam ya let them speak but then the government has to perform ko modi government na su perform to ta bani in the way they like because this is the government adu moina phajan to dragadi they will go moi cha kini amu housing ngang iba opposition legislation they will come back again so democracy da di criticism di laini loina mo laini ngang ja sanu kai su kai den khali ngang gu chu ngang ga damne democracy da na opposition na ngang da targadi then government will fail oja koi dikano siuji ki criticism de haitare opposition ki obviously opposition side ke hana sum lakan there is a ko fierce criticism between the two haitare adubu ako ki handa ki praja gi general people de ge haitare criticism mayamam slai masi de ko na valid oi de na thamba ya bra manam dimo ka gi depth se connect to ngam da bane na prime minister ki speech oi maybe his visit ka main tham bining oja side adu da na any hajari se masagi aina analyze to ko matam da di everything is in place hai ne ba ina central government is doing well hai bane ba but then sigi concept se aina sida tv da la ka ngang na di ngamroi ba if somebody wants to know I will explain to him sitting for 2 hours and let adu da mang mo question hangan sa no ba I will reply it ko but then what happen is minitra ka nga min kan adu di concept to clear or ba but aina analysis to ko matam da di masai ki everything is crystal clear hai bane ba crystal clear hai ba di because the central government is central government na understand tau si geopolitics ma understand tau demography anthropology and geography si understand tau kanda act tau ta yada da na tau pane ba adu da yam important ori si class da yam important ori sa anthropology ne ba new be gi akoi gi leibo proof sing gi behavior se kamai to ge se akoi sing gi behavior se akoi loi khangi da na hadi kamai to bono khangi moi intelligence loi phangi ne be se da pile na ga hai du di kano ramba akoi gi kali ba principal kali cabinet secretary ba pile na ga hai du di manipur da gi lakpa si ja ada pasha hanga ga lum chaki bani problem solve to wam to wam tang di hai do is nothing to be proud of and he means that it's for everybody any party across the party kati kham khatagi wana te ma hai do akhoi manipur da gi ada lakpa sing ja pasha ni ba khatang lai adu ga chaki they don't want to solve the problem hai du ne ba adona let's not ka hai tare akhoi gi kari no khang batai we have to correct ourselves transparency is very important in the state ko transparency am darkar lai adu ka hai tare good governance is required okay sir thank you so much khoi gi tharu ga biduna tharom si pong phan de dam to ja ba tha thank you so much sir मन की बात कुमनी आदगी तुम हाइरा सुयाई महाला मचे थोइदोक ते वफम दने उजान थंबिरि से दुगा आई ओजा शांति ओजा वेलकम ओजा दम लाक जगे ओजा ओजा gi करम हाइना थंबिनिंग माइ मीटिंग गे थेंगु सेंगना कोइ प्राइम मिनिस्टर मियाम नमतंग लाकपियो हाइबदो ngasi di yaura ame pung khare gi pungchata aduga mayam sina umaru ina haina risina koi gi irang ki loisina begi mafam se da warwai sin gi staida ma gi focus ita utorom da basina pena da ba mayam am se mayam phongdok ngare oza gi mo thambiyo za miyeng tabilo mayam bu kurumjari I motiko as an individual I don't belong to any political party ko as a citizen of Manipur as well as India sida hajar to ni ko handaki conflicts da various things I understand tawjai aina ahama khwai ahama TV da thorpa matam da thamoi hi yam sokna ko mangon da kappa ga chai ko that was the first time adu matung da aina analyze torpa research torpa matung inadi many things yam thole ba matang yam thole thorpa sida kwai gi main akhoi gi manipur gi problem sida oirami sidi geopolitics geography and anthropology ahum subject ahum chini ko matam ji yam leitram ni na ai yam nadi haijar roi sim tang sida nei na tun slai khar no nei na sisu kai de sigi ahum se akhoi na understand taw da tra ga di we will not understand akhoi manipur da thoi ba irang se sigi understand se kano se understand sing lei ro se thamjage ba sigi ahum ji understand taw da ka lei understand ahum di kai no
geopolitics, geography, and anthropology. Ahum se ko. And sidesta yam important oi se. Mase geography ka hetara demography suni ko. I say demography to anthropology da pun gi ko. Asem gi di. Aduga handaki magi khongchat sidi. Akoi na hai se lakpiu ni hai bane ba. Ai yam kana chai he mo da. Chai he tar ka su ma lak to matam da ikem ta hai gi dre ba. Because many factors are there. Ma ka lak pa matam da la kadara la oidra हाइबसी मरम से यम फजन खंगरेबा आइगी मोतगी दि आइगी साइड तगी अतैना अंडरस्टैंड तो बीबी आई नत्रगा अतैना एग्री तो बीबी आई तो बीबी आई दैट इज इंडिविजुअल थॉट को आइगी मोतदी आइना खंगर पददी प्रॉब्लम से यम लेखरे काइनो सिदा को लाप मतम सिदा लाप तो हाइबसी यम लेखरे मेनी फैक्टर्स आर देयर इंडिया हाइबले बाक्सिदा कमाई तो बनो कुकी न कमाई तो बनो मैती न कमाई तो बनो अदगी नागा न कमाई तो बनो हाइबकी फुरुप सिदा को याम लेखरे सैसिदा सिमे आम से स्टडी तो कांदा क्वाइदगी इन्फॉर्मेशन फंगबा मी को इंडिया सिदा क्वाइदगी इन्फॉर्मेशन फंगबा सिमा ओदुनेबा इंडिया सिदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट को फंगबसे क्वाइदगी फंगबसे मानेबा अदुना मांगोंद लेरिसे मा मतुमदगी कोक्सुनतेबा देयर आर सो मेनी पीपल एडवाइजर याम लेबा मांगोंद लाइक याम हाइबा को लाइक याम हाइबा अदुगा करे हाइताइ ngसाइगी जियोपोलिटिक्स अंडरस्टैंड तोबा एंथ्रोपोलॉजी सो ओइबा एंथ्रोपोलॉजी मरमदु खंगबा डेमोग्राफी सो खंगबा अदगी करे हाइतारे ज्योग्राफी सो खंगबा याम लेखरे मांगोंद एडवाइस तोरिसे एडवाइस तोरकांददी व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन हना खलकांजा ही स्टार्टेड एक्टिंग दैट वे को अदुमाइना तोरे अदुगा माना ngasi lakpa matam se da akhoi army da hainum ne akhoi army general amana magi unit sing se chatpa matam da ko he plan tawe ko kanoba unit ama le se thaklo chala amu halakon ta ba thaklo chala ga amu halakon ta ba ko chaloga halakpa amadung chatpa amu halakon ta ba magi lambi ju da somna kanna kai le ha ga adu da plan am semba round the trip ko adu ba khat semi so that magi matam su save tawno ba adu ga kai haitare ngasai gi time and space and money loan muk se save tawno ba gi ni ko ai haji se adu ma plan kha semi adu ma su ma yani musu yai yani bi da bu su yai but akhoi gi formation da di akhoi army da di akhoi achoguna chap se tumai plan tawi judiciously plan tawi habini ko aduna notice ki trip se da mana ai gi mota moina plan tawno se smaina plan tawno ne khanjai aduga manipur sung tan tas tawrong ge mingi da makta that I don't agree ठीक है अदुमदा आई सुम एग्री सुम तो जरोय अदुगा मान हायरम बमतम सिदा each and every word prime minister of the largest democracy in the world मान ngang bo wa sa each and every word sa is very important we have to understand मान ngangi ba khudi mak che wa khudi mak sa phajana naina raga irpang atani ama sobi ya bana teb ko ama hek sobi matam da lot of criticism will be there and lot of thinking and lot of analysis have gone mana ngangi process the loino kan to mana nganga ma ani nganga me yam phajana ani nganga me ko ani nganga me se kai no mana shanti I want shanti hai basima hai me aduga development hai basi hai me development and shanti hai basi manung sida na hojik मोइना एफएमआर लखथोकनी अदगी कनो तौनी बॉर्डर फेंसिंग तौनी हाइ एग्जांपल माइ हाइजगे को मैम अंडरस्टैंड तौना भी तौनी बॉर्डर फेंसिंग तौनी ना हाइबे सिदा बॉर्डर फेंसिंग से तौबो यादे ngam व्हाई कनो बॉर्डर फेंसिंग तौंगम दिसि मरम से कनो फोर्स लेते बदु डिप्लॉय तौबा अदुदा फोर्स तौन ले इंडिया की कदाइ दि लखथोकदो नो हाइबम लेबा जवान अमा अदुगी दमकता इनरोल तौम तन लुपा लिसिंग यांखै मिनिमम तिंगेबा को सेंट्रल गवर्नमेंट की बीएसएफ सीआरपीएफ मिनिमम ने हाइने हाइसे अतै पर्क्स एंड कनु लै अदुना रेज तौरग मतुंग अदु महम दो थमकदोइने हौजी अदु रेज तौर लेते फेंसिंग तौबुसु ngam तौदी तौगनी 100% तौगनी टाइम विल हील मतम सिना हील तौरकनी पीपल विल ngachai की किसे येंगसे कनु द मिजोराम दा हा बदा माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हाम बसे हौजी मोइना लोय तखलाबने हौजी को मिजोराम दसु अदो बॉर्डर फेंसिंग चा हौजी मिजोराम की सेम याखलाबने हानदी strictly yaram dabne ko aduna kanwasida peace haiba matam ja shanti haiba sida chi loi thupjang rabni national highway degi kai degi loi thupjang rabni loi torkini ko aduga ngasagi development ase development ki matang dadi akhoi gi somse notice se visible or pasidi moi gi ka hatare hoji kam kana oikhale akhoi manipur da su 2012 and 2013 ki holpo matam da class to dinga da yam hajana event sam la ulai greba manipur da pir ko event ham lai gi notice to wi development yam tori actis kind tori adu dai political gi ngam te tor podo ina haiwani tawlen bodo ina haije bwani ko aduga mana lakpa matam da akhoi na phone da wari sana baga min unaraga ngangna base
I say that other yaushu at the Kosi program sa. Akoni unarwari sanari neba. So the impact is much more. Lakpamatamda impact is much more. Limited time the lakpani. He is a very busy man. Aduga akoi positive ta su khanba dakalai. Mana ngang kadoi say akoi maitai khaktangi requirement ki tagang kadra. Cookie ki requirement khaktangi ngang kadra. Mana wam ngang bada controversy ogadra. Because as far as his concerned, cookie sumagi mini naga sumaitik magi mini maitai sumagi mini ko. Aduna mana haram si yam clearly haram ba. Shanti and development si tongni haram bane ba. Ado bo ja sida matang question matem dang lak jege shanti si yam dakar yam oire akhoi sida need of the hour haitari to bring peace in the state. Ado peace se masi se shanti se purak pe dakar oire mayam lauraga lai dubu shanti se purakada wa haitare who is responsible to bring this peace haitare masi sige ekoi da assurance na chaka magi site gi smai to am hairam daba adugi adai mek sing dabdu oram dok sumala mayam sin su pena dab haitare kanan accountable waino shanti se kanana purakada bano haibe sibdik khajak kha clear oiba wat pra kamain tham biding oja sai masi su clear oi angunda very clear very crystal clear. Shanti si thangnabi manukta if you don't have patience habadi matam ngai bi si leita ta gadi casualty yam hene ba. Patience is very important in this. Aduga ngasagi life am chaki matam dana adu amu hana halakadaw na teba. Mi ama sokpa matam da ama sigi matam da halakadaw na te. Thoki ba potu di akhoi sida thoki ba pot sidi akhoi gi lengak na akhoi na lengak na ngam da badi soki mani. Handak si lengak sida na te. Sigi lengak sida gi haupa problem na te ba si lengak se sigi problem se. Akhoi na satrak ka do hindi daraga. Ko crime patrol da yaw ba satrak de he ka haido. Thaine di orak te ba. Down the lane orakte sigi BJP gi akhoi honorable biren oraka haina ta akhoi honorable kai haitara ibo bi isapna orakpodagi mamang de ore atu we have been our community our Manipur has been something like this that akhoi gi naga su leiba kuki su leiba ko adagi maitei su leiba maham seida mi masak su udaba pot ama mi masak su udaba tribe sing su loi hapchalaba mi su udaba kana no su khangdaba adubu any cookie tribe kana SC da hapchan ba adugumba government ni ko so yam na ngang budi kana de yang ngang hatred heli adubu we have to understand akoi karma mino have say akoi khangba dakar is mahana I do not I blame us first our people first akoi gi lengak say I blame them first because constitution nam pire budget pire budget wal lagadi amu hairo akoi torke haima matam sida akoi na ngamdabani 11 times can talk on it. 11 times president rule so it is not. I don't blame the center. Okay, thank you so much. I'm tangai laksage. Matam detail. Adu boza huji koi tungan different section of the people haitare. Koi stage degi mayam na hairak pase. Ngasi mala kibda harau te amna opalak pa. Adu mayamam sedum uri adu galoi na koi ngasi hau badege koi TV de sedum update tau jabase. Different opinion mayamam sulai haitare. Adu na hauji si praja mayam degi magi visit the criticism jobo makak lai se. Masi se huji wazan thambi kiba magi visit ama so magi speech ge koi depth se madu connect to bangam dabana nin haigadura hide criticism se valid oide lo boya recommend thambi. Democracy ni opposition na object to godabani object to dragadi then there is no government. Opposition na ngang badakale Congress na opposition ni dana they have to speak. Moy ngang da targadi kam democracy di ay ngam boya amasu ngam boya let them speak. But then the government has to perform. Ko Modi government na so perform to bani in the way they like because this is their government. Adu moy na present to dragadi they will go moy sa kini mu housing ngang iba opposition they will come back again. So democracy dadi criticism di laini loina mo laini ngang ja sanu ka su kai den khali ngang gu chunga ga damne democracy da na opposition ngang da tar ga di then government will fail oja koi dikano siuji ki criticism di haitare opposition ki obviously opposition side ki hana sum lakan there is a fierce criticism between the two haitare adubo akoi ki handa ki praja gi general people de ki haitare criticism mayamam slai masi de koi na valid oi de na thambaya bra manam dimo ka gi depth se connect to ngam da bane na prime minister ki speech obeya maybe his visit kamain tham bining oja side other than any hijari se masagi aina analyze to matam da di everything is in place high ne ba ina central government is doing well high bane ba but then sigi concept se aina sida TV da la ka ngang na di ngamroi ba if somebody wants to know I will explain to him sitting for 2 hours and let aduda mangon the question hangan sa no ba I will reply it ko but then what happen is minitra ka nga minikan no adun di concept to clear or ba but aina analysis to ko matam da di masai ki everything is crystal clear have ne ba crystal clear have di because the central government na understand to geopolitics ma understand to way demography
anthropology and geography si understand tawr kanda act tawr ta yada dana tawr paneba aduda yam important ori si class de yam important ori se anthropology ne new begi akoi gi leibo proof sing gi behavior se kamai toge se akoi sing gi behavior se akoi loi khangi dana hadi kamai to bono khangi moi intelligence loi phangi ne se da pile na ga hai du di kano ramba akoi gi kali ba principal kali cabinet secretary ba pile na ga hai du di manipur da gi lakpa si ja ada pasa hanga ga lum chaki bani problem solve to wam to wam tang di hai do is nothing to be proud of and he means that it's for everybody any party across the party party kham khatagi wana tema hai do akhoi manipur da gi ada lakpa sing ja pasa ni ba khatang lai aduga dum chaki they don't want to solve the problem hai du ne ba adona let's not ka hai tare akhoi gi kari no khang batai we have to correct ourselves transparency is very important in the state ko transparency am darkar lai aduga ka hai tare good governance is required okay sir thank you so much khoi gi tharu ga bi dona tharu ma si pong phan de da mo to za ba tha ka thank you so much sir